Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita hani ka napulo kag siyam nga Domingo han katuigan. Ako Jeanette Fariola Ruedas, han Archdiocese and Shrine of Santo Niño Socom, para hanyana ha Gospel Power hawaray-waray. Niyan ginpasakay ni Jesus ang mga tinun-an hasakayan basi mag-una ngadto han luyo nga baybayon. Samtang iya ginpauli ang mga tawo. Kauman hini sinagkahiya bukid nga nag-usahan la basi didto mag-ampo. Han pagkagabi na nag-usahan na gudlahiya. Samtang hirayon na ang sakayan hin pipira ka kilometro tikang habaybayon, ginpilak-pilak inihan balud tungod kay sungsong man inihan hangin. Han maagahon na dinaraon hiya ngan naglakat habawbaw han dagat. Pagkitahan mga tinunan nga naglalakat ti Jesus habawbaw han tubig, nagkahadlok hira. Uy, multo! Nagsiring hira, ngan nanggugli atin kahadlok. Nagyakan dayon ha iray Jesus. Kalma la kamo, ako ini. Ayaw kamo kahadlok. Nagsiring hi Pedro ha pagbaton. Ginoo, kung ikaw man gud ito, sugua ako nga maglakat liwat ha tubig, pakadto ha imo. Nagsiring hi Jesus. Pakadi, hinawa si Pedro han sakayan, ngan nagtikang paglakat habawbaw han tubig ti pakadto ken Jesus. Kundi natarantahiyahan pag-abat niya han hangin, ngan han nati paubos na hiya, ginuliat hiya. Ginoo, tabangi ako. Hagilayon ginunat ni Jesus an iya kamot, ngan ginkaptan hi Pedro. Ngan nagsiring ha iya, kagutiay han imo pagtuo. Kay ano nga nagruruha duha ka man. Kauman nira magkabalik ngadtuhan sa kayan, hinugpoy ang hangin. Nagsingba kan Jesus adton mga nakadtuha sa kayan, nga nagsiring, tinuod man gud, ikaw ang anak han Dios. Dito han kabutngaan han mga pulong han pagpapasiguro ni Jesus sa iya mga disipulo nga ginarabat han kakulba. Nagtitindog ang Dios noon nga pagpapakilala. Ako ini, nga didahan Grego, simple la nga ako. Ini nga mga pulong nagpapabati han panabo han nagbabaga nga bahin dito han Exodo. Labi na han pagpahayag han Dios sa niya identidad kan Moises. Ako, amo an ako. Iginpapakita han ebanghelyo an kaiba han mga reaksyon ni Pedro ngan han iya mga kaupod. Hi Pedro nagre-representar hadton mga nangangalimbasog anay hintalagsaon nga pamatuod o tanda antes tumuo. Ginoo, kung ikaw man ito, sugua ako nga kumadto ha imo habawbaw han tubig. Lugod an iya mga kaupod naghulat didahan sa kayan. Nga na oras nga humuno nga hangin, hi Jesus sumakay ha sa kayan. Ira igin sumat an ira pagtuo. Matuod, ikaw ang anak han Dios. Binmalik hi Pedro ha sa kayan, ngan mapainubsanon matungod han iya na eksperyensyahan ha tubig. Ginhagit niya hi Jesus. Sugad nga baton, ginhagit ni Jesus an iya pagtuo nga gikinpapakita kung ano kaluya ito. O ikaw nga gutiay hin pagtuo kay ano nga nagruhaduha ka. Natutduan ni Pedro nga ang tinuod nga pagtuo diri nagkikinahanglan hin mga pamatuod. Tungod kay ang pagtuo amo gud ang relasyon han pagsarig. Ginoo Jesus, hinaot ngan imo pulong ha kasuratan nganan mga paggiya han Espiritu Santo, haamon mga kasing-kasing maging igo para haamon basi kami tumuo. Amen.